Kiki na Keke. How are you today? I am fine, thank you, sir. How did you vacate? Vacate where? Loilo. I'm ready. How are you? Yeah, no, to na we ira. Ira re. To soke haira. To kete. How did you negotiate? The corner, eh? Don't say problem, my friend. No, yes. Baba, how was you? No, wait a minute. Yes. Junior. Attacking a problem. Etoro ni minoga. Ira. Ira turarere ogori nyu mutararikana. Ira turarere ona rari kuo. Turare kutamu RTFM. Tokanyitana na mwedo go Samike. Na mwedo etagwo Fiscal Africa. Fiscal Africa tukanyitana ithuothe. Niguo turute wira. Uri orari mbere itu. Na gugabega tabega. Igogona rirari swari tukanda swari. Ndira manyoro rathire. Urare ko weta ke? Urare ko weta ke? Ndira ko ndeta MC mwenyewe. Kajim urare ko weta ke? Kajim twana ke hana ta kindu gwitwo MC mwenyewe. Ngaro ya Junior arare ko weta ke? Arare ko ta ara na maundu meri. Arare MC na arare sing of the year. Singer. Wera wa MC re. Ndesa mikia iwa heanite nema. Wira wao wa MC nesa Samike imwe igogono raheanite wira wayo ri wabangitwo atiriri Samike Murato FM Fiscal Africa Vika Group Chania batongretwe mundu witwo Kogi igogona rikoro kuria mwena wa Roilo Stadium muthenya wa ira tariki 10 na ki na ithathatu yes haya MC. Yes. Manale kuo. Number 1. Mzai mwenyewe. Kiheto original. Bazu original. Bazu. MC Kajim. Number 2. Jimmy Kajim. Number 3. Galoya Junior. Kaya MC igana na mudogo grade utuika MC no agirokire. Na siu netura na mudogo etwo Pastor Ben. MC no arare busy. Andu arahiukaga. Ngaro ya Junior murake murehete pesa nyingi atia niki atarake ndaga muruta wira we ndunona ndaka ngwire ona ndiire keke niki rukira kugia keki papiduru mundu tarau nie ndi hota kuroga guo ithe ndi kwenjokira hau ndurake mwanake amarute wira marute wira mateithie gathe na aratuma igongona uri tuike ria guthakara MC yes MC Ngaro ya Junior ni tondu au wira nda kunyitanira tondu uri ungiakundeithia nani ndigaguteithia hindi na nike marakiuga Ngaro ya Junior ri ni arakuringire ngudi ya mutwe agigutunya microphone aca ndananinga ithe ti ningiraturirwo Koni araningire ri no ngiraturirwo ithe ti nie Ngaro ya Junior na wabici cigana igiri wabici igiri Itukiyo ne dipiri gathi kuina ne meheto ina heto wira ni thirikari na no muini sawa muno yes na no MC ni mundu murathime ni so handu re mwena Kajimu na ni mu biashara wi gatu so handu we ra MC re mwena Kajimu re Ngaro yo kamo gaikara thi kana angende gututeithia ri no atutithie ndai na uri ungenda guteithia mundu na ndigwa ningi Samike ino ira murata wake ni murata ningi wao wa Samike ino no arage kuria kunengera ngiri wa ikare thi ni ndika ni araneire ka ndiraboreirwo hau ucio ni mundu mwega ni andu igana merega gukwirira mbeca akuri ni kunengera ngiri ukire yes niki tamaka ndeni MC ucio waigwa na igwa MC ri ni ndirarihagwo no ungiona mundu ukuongerera ri ndwe ndungikena Ngaro ya ni mundu wa bata muno na mutikanegenia Ngaro ya ni ona ni kuyo ndingikara ndagika 10 tahurire Ngaro ya ukimwira we wira wiku tuhana atia umwita atia my friend Galoya ni best tigana ina best yakwa Arumeretio Ngaro ni best yakwa ndore mahaya na ithio otherwise ni adimere moime ateo
na mabeste makwa mutigana namo mundu agira na mabeste make tumeta kunene na mwanake ucio koguo mwanake ucio mutigana na Kiuneta mutigana na ni mwanake wakwa ucio ni mwanake ni mwanake ni uramubenta na ni muhonoku kundagienda handu akatia na kiria mundu afata muno batina kana mundu ukona gathina no uranjurie okay no anjurie kuma tukanyitanagirwo guo igongona rikagera no kuragirira Garuyo na tamwana tukirikia hwaini Garuyo na tamwana ni ko MC akoka ya kamero agako MC right go yo kahuruka ona nakajimu wana ni ko MC akoka ya kamero aka MC mo gakihuruka na ona nirajikiria kanyamu uguo akiuga nirajikiria kanyamu uguo ndirekira mondo ndekira mondo no gucomoka